Ngorwa gusiba chakire ko ba magega yo mokonyi bumrai we kiama kia Jubilee Daktari Fred Matiang'i na korige tigeti ye kiama gia Jubilee ni gusaba kwa bekirwe nga nere bye tigeti eyo erwe gwasenchira yo bwasioko oyo korige kero kibo bunge bwensemo ya West Mugrango Walter Mesireka gukwana imeyabura bwasege karogia Jubilee ligago kirige tambo kero kia Matiang'i koralia nga konyora etigeti nigera chiko basenchira yo bwasioko nonde tayo ogochia wanchereriwa. Nomination nature free and fair. I can even take the Bible, but there is no way to tackle free and fair nomination. No monto, no moione, no mosanione, no moio ninjoki, no mosanio no ninjoki, no one mano minto. Togenda bomo nanda tola gero ramo, lakini ekirukia abandoni kirukia abanto. Let us agree. Twende zote kwa wananchi, tokole nomination, wananchi watu tewinga iga, omonto bwa nomination nyarebe. Toru woto mo itigiti. Nende toru woto kala mazikani, mazira. Unata yabo mroi mazira, unata yabo. Mbiyama na wachire, enabuga monto wako sabira, kiara mwa mtoka naga n'abantu bono nibo moyo nemi abana ba moko yuki hotel golage liwo mai yuki hotel cha mai yuki hotel cha bono kumina yamire toka ngiye kodebero abaju abayimisiye mwadan nekana ababere mwaji golage lunakuru ende mwaji golage luzenga bami ndo akina nene ko twari ngoli ya baise kale ndo twaro mpanga moja. Sisi kama Gusii, Kisii na Nyamira tuko nyuma yako, na sisi aspirants kama tunampenda mtoto wetu Fred Matiang'i, tafadhali wacha tumtafutie kura vijijini. Si tunangoja wakati yako hapa ndio tunajibarega hapa. Tikatoa ndege ground tumuligeri chikura ntoleamo. Tutumegena wanye resources cheito tumuligeri chikura. Yowono ntonya ko muchanda maono tigande siko ali chikura. Your Excellency, wenda kutafuta hapa nyumbani, tutatumia pesa zetu tutafutia kura. Hatutakuwa mchanda to sere ntuna batogo sera banta babuna kolega ayenda chikura ko bisiko. Yowono chairman lero muchanda Our Excellency abanta banonje bweka na bango basera. Ngoro kwa Walter Misire tene keroko kia Wachumbe West Mugrango constituency. Lero twachira soyo minto Fred Matiang'i ocha gotoene kaliana sabari nkotara tulineramo naende na nomination inji chikoba free and fair. Noko soyo binyoroime makolime oleta abantu baito bwata chikura negasi yitwa yago kere ngo yakora tole pakomo sikie Fred Matiang'i anyale kogoka. Nomination nero ya toire yendo ko kuna tumbo joto. Lakini yote kama Fred Matiang'i na thank you very much. Sengenje wata everina nomination will be free and fair. Kuna nje Walter Misire bale ba konseli ase chama ikonda ite ko bateina tigatu mena na nomination monserelio go semba serelio ikonda chiko kwanera chibali mujiri chitamaete na ndubwata Fred Matiang'i lakini abana baita bagusimba manyete boyo lakini asirende bali mu tamaete ngo basabana njoka konya Fred.